sens bien dans Oui. cet élément. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson, en gros? C'est un homme, un personnage qui est confronté avec son destin, devant sa propre déchéance, dans un pays en rupture avec ses valeurs fondamentales. Vous écoutez. Merci. Oh là là. صغير تجران مسعود نتسلقيه ثغر في صغار تحشم ثغر في صغار سمح لي يا الحبيب خص تسوبون الرياح عرق الشمري نسيب قبيلتي ومدنكيتي جل الزمان جايب قبيلتي ومدنكيتي جل الزمان يرغعشن في غر الزهري سخيلك ما درغوان الفهيم خذ نقي غفيو تمدي ثالث السبحان وقد غازك وقد غازك وقد غاينود نتسوغان ورسو في غدوة يفذن التمارغ غرصيك سن الموحان سمح فيه يا الحبيب غصب لا تهبون الرياح شذي نسيو هاديني غين جرد الرواح تتشايف قبيلتي ما ذنكتي جان لسمع Alors, au nom de tous les miens, c'est le nouvel album de Lounès Batoub, sortira le 30 avril, enfin dans quelques jours, chez Blue Silver. Puis il y a d'autres chansons.